الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسوم يرسر رباز هدي سنة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام اد عبادت و روشت و رابون و رینشتنت ویدا. اوی درس اگر خدا حس کرد دبوبته که بحث کن گریدای اوان 10 روزت دو ماهی که اش رمضانه. برپر چله گوتی هدیه فی الاعتکاف، سنت پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام ادکرنا اعتکاف دا. اعتکاف اوج عبادته که گله که مزنت اسلامتی دا و جه داخل و مخابنیت نفمه دا گله که کیمه و پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گله حجت کرد و هوارد خوشی سروشنده پرورده کربون. اعتکاف اوانه انسان بهتد مزگفته و انيتو اعتكاف بينيتن يعني خو لزوم كتن وكي خو جريدونا كي مزگفته و بو وقتك دياري كري بو عبادتي خوب دتا خوده ساعتك بيت 2 ساعات بن چند روجك بيت دانك بيت اوهانه عبادتك جلا كي مازنه ورب العالمين قرآن داف عبادتي بحث كري حتى اف عبادته هندي مازنه بري اسلامتي جهبو بري اسلامتي هبو. سورة بقرة رب العالمين بحث في عبادته هني يكري قلتي ضال هديه في الاعتكاف خلائك قلتي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام اعتكاف تكر يعني اتمات مزگفته و بأنيات عبادتي وماند قل خده وخلوه الده روج شفت دماهي كش رمضانه حتى كو رب العالمين مراندي وبريا بالرحمه وتركه مرة فقضاه في شوال. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام جارك بتنه هيلا او جاربو كو رمضانه كي هاتت مزگفته و نيته اعتكاف اينو چوت جه خو اعتكاف دا جنگا كو ديفراد بشنگه كو ديجي داديف دمایی که پیغمبر خدا علیه السلام بوده هلون نلازم مادر بشینه مالت کن. اون هوس حاضر که کو افتشته فرض بوی و بفرضیه هاتی خارج اسلامتی دا پیغمبر خدا علیه السلام بوده هلون دو بشینه مالت کن. فقضاه في شوال. پیغمبر خدا علیه السلام اف عبادت هنی قضا کرد شوال دا. قضا کرد شوال دا. وقتی انسان انیتو في عبادت اینیتن و اتهیلی تو چید وید قضا کردن. هندی مروی اینیت لینا نه بیتن چرسا مروی نینا بله وکی نظره اگر مروی اینیت لینا ویتن بتسری یانجی قضا کتن اوجی دلیل سند کو عبادتت هتا قضا کرن. خاله دوی گویی واعتکف مرة في العشر الأول جارك جارا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام ده روزه دست پیک رمضان دا اعتکاف کرد يعني 10 رجال سرك اتموت مزگفته جارك ودي ثم الأوسط. پیغمبر خدا علیه السلام جارك جارا 10 شوت نیوا رمضان دا 10 شو روجت نیوا رمضان اعتكاف كر. ثم العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر. بشتي اینگه 10 شوت دماهی کش رمضان 10 شو روجت دماهی که اعتكاف كر اب انياتا چه؟ اب انياتا يلتمس ليلة القدر الشفاب قدر دياريا. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام الشفاب قدر دياريا ليت دياريا كاف ليلة القدر كي شفا هانت الدفوي يا جرنگ بو. ثم تبين له أنها في العشر الأواخر. بشتين جبو پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ديار بو قول ليلة القدر يا 10 روز 10 شفت دماهي كده 10 شفت دماهي كش رمضان. فداوم على الاعتكاف حتى لحق بربه عز وجل. بشتي زانيكو ليلة القدر ياد 10 شفت دماهي كده وشوانو نادر كفيتن پیغمبر خدا عليه السلام بردوامی داه مال سر في عبادته هنيو حتى كو جهش يا رب العالمين هر 10 شفت دماهي كده تدا اعتكاف كر دست بيكي مگوتي شفت اولید کرد پشتینگه نیوا رمضان دا پشتینگه دماهی که پشتینگه دماهی که عمر خو همه ما 10 شفت دماهی که بو چونکی
رب العالمين قلت ليلة القدر يده شفت دماهي كده خلاصي ولم يفعله إلا مع الصوم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام نهات يظانين كو اعتكاف كر بيتن إلا يبروجي بوها اگر يبروجي نبيت هندي پیغمبر خدا عليه السلام اعتكاف كري يبروجي بوها معنى فيش أولين كو اگر مروف اعتكاف بكتن ويبير روجي بيش مروفي نهاية قبل كري نخير يعني شرط صحته درزبونه قبيلبونه اعتكاف صوم نينا نكو روجي گرتنا بل اگر مروف بروجي بيت خير تره انسان یه پروژی بیتن گلب خیر داره او روزو شوید کد من تا اعتکاف دا تدای پروژی بیتن خیر داره چون که روزی عبادت که گله که مازن الدف رب العالمین خالا چاره وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه دا فرمان کتن کو وکی خیفته که بو بهت دانندن توشه بيجي وكي اف خيبتت نوكا سفرة تشيد بن يعني جهنا فركي دوات دو هابيتن وإنسان شد حركة كده نفضو بكت فيضرب له في المسجد دا بود مزجفت و زاوية كي مزجفت هيتا دانندن ودا خلوت داكت يعني داميني تدجل رب العالمين بتنه اف وقت هني نيه هندي بو كسك بهت بسيارة كي جيب كت آن بهت مجيل كتن آن شولكي بو بيجيت آن بشولكي بكت ندرت كت جوي جهني دامين تتويرده او الوقت نویج داید حاضر بیتن وقتی چه با دست نویج گرت باید بونمونه هوجای سرچشتنه بود و چی سر خوشوت و زفریت و نزیده تر خارن دا خودتون و نزیده تر اما در کفت با مزگفته نه در کت اجویجی تت از آنین که درسته انسان بخو بین جهکه که مزگفته و چه کتن پرده اک بیتن یان وکی برینو که بحث کری که وکی خیوته که بیتن لا که مزگفته بخودانیتن و اعتکاف تدابه کرد و جا شفک بیت روشک بیت دانک بیت 10 شف بن یا درست افتشته هنه و خیرک و گلک و مازنه عبادتک که مریت نف مدا رب العالمین خیرای مازن کت اوی کو نیکت و سخ کت او نه الا جی چند شوا بیت چند روژا بیتن و اکی ما برینو که بحث کری خوب لا نیف ساعت بیت بلا چاره که جیبیت نیت و عبادت مروف بینید و بهتت مزگفته و او عبادتک گلک مازنه همه چنه بی مروف حیات خدا چند جا رکا بکتن و یبصانه هیجی مروف هر تيتا مزجفته البردرجي انياته اعتكاف بينتن يا رب من يتأس اعتكاف بكم ذي وقت هني ذي دانه هني وخب كسي فمجيل نكتن اگر یک هاجي بهفريشي مروفي بو مروفي مجيل كان مروف هن بيتا بينتن دوكو في عبادته هني جدست مروفي نچي خالا بينجي قلتي وكان اذا اراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله اگر پیغمبر عليه الصلاه والسلام اعتكاف ذي بو انيات اینو بو دوهت النفجاس بيديكت و پشتی نویجاس پیدا دو دست بکردن. اجویجی تدازانی که ایکش احکام الاعتکاف اوه که مروف پشتی نویجاس پیدا دست بکرد. نویجاس پیدا بیتن جماعت و بخو شویر ویفا دست بکردن. خاله ششه. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه وسريره في معتكفه. اگر اعتكاف کربا دا رای خوی آنجی دوشکوی ارواسا تختوی دا بهت دانندن ادوی جهی داوی کوی اعتکاف تداد کرد وکی ما گوتی وکی خیفتکی وكان يدخل قبته وحده دا او بتنچ تدویره رخصت ند و ریک ند کو ایکی دی چبا خو جنکت و جینات چون جنکت و جینات چونت و جهی دا چون که وقتک و جهک مروف بس خوت داد دتا خوده خلا حفته وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. أحكام اعتكاف أبوك وبيغمبر خدا عليه السلام نتشو ماله مستحيلة. هو صنابيت كو بهوجيك وجلك ضروري نبيتن. هوجيك وجلك فر نبيتن. يعني شو لك بوكو تشرينا شبوه. يوم بونو منسر شيشتنك بو جنابت كد با پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام چبو سر خوش اشتباهات با اما تشتكي يعني شو لك يا فر اگر ندرد كفت. وكان يخرج رأسه إلى بيت عائشة فترجله وهي حائض. قلتي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام سرخو ادبرا غرفة عائشة دا دايك عائشة اتنافبرا مزگفته وغرفة عائشة دا بس ديوارك بو يعني وكي اف مزگفته ما نكاك ودرجه هكي فات كان چتا مولا ملاي مزگفته ببيتن او صابو
پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دو سر خود کتت و دایک عایشه دو سریوی شکتن و هی حائض و دایک عایشه خود جرازی بیتن یا بین وجهی دابو یا دوره دابو پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام سر خود برد درگه ویدا و اویجی بو سریوی شد کرد و بس سر خود بر نزیده تر ما گود دست پیکی کو بی محتاجی انسان ناچی تاج دروه پیغمبر خدا علیه السلام محتاجی به هبو کو سریوی شکتن بل محتاجی نبو کو کلاخی همی چی تاج جروه کلاخی خو همی ندبر بس سر خوب تندبر خالانه وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف هندك شنكت پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وهيك وان حفصابو سردانو ويتكر او يت اعتكاف دبو اجوجي تتظنين كو درسته مروفي سردانو مروفي بكن بون مناد خارنه بمروفينن دجلكي بمروفينن تشتك مروفي بيدفي بيتد بمروفينن فإذا قامت تذهب قام معها اگر افجن کهانه راب بادا بچیتن چو بچیتا مال وقتی چو ماله پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام ادگل چو یقلبها يعني يصحبها ادگل چو حتى بر درگهی اوج درگه مزگفته ندرد کرد و کان ذلك لیلا افجر هنجی شف بویا جبهندجی وقت حدیث دهاتی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام کلون که تانک را مزگفته او دایکا حفصه دو صحابیت بر را چند حوالی توی بینن که پیغمبر و جنکه اکاد گل بیت خود سفک کن پیغمبر علیه السلام بیشتر راستن بیشتر اینها صفیه امکم صفیه نکو حفصه گوته اوه صفیه دایکا هوای خود جرازی بیدن گوته ای پیغمبر خود ما هم چه ده جزیرت خلش تکن گوت نه و نبیجن هندی که شیطانه اتناف خینا انسانی داته دو چیتن وسواسه بو چیت کردن جویجی تتظنین که اگر تشتک اشمروی هات دیتن که بیت جه گمان بو مسلمانه که برانبر سر خدانیه روم وکتن بو خلکی سر خدانیه بو خلکی روم وکتن خالا ده ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها قلت نبويش سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام کو پیغمبر خدا علیه السلام مباشرت گل جنکا کر بیتن چون که امر رب العالمین ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد گلی مسلمانا مباشره یعنی هند خود جنکا و ندن جنکت خو وقتی تین دفعات مزگفتی و هند اعتکاف دابن گوتی گل جنکت خو مباشره ندکر وقتی اوت اعتکاف دابن لا بقبلة نب ماچک ولا غيرها ونا غير وجه يعني هند دست فدان و مثلا جنکت داتا برسینگی خو ماچک داتن جنکاویه بله افت هنی ند که پیغمبر خدا علیه السلام بو دا اف وقت هنی صافی بو خود بیتن خاله یازده ودمو هيك قلت وكان يعتكف كل سنة 10 أيام پیغمبر خدا علیه السلام هم صلاة 10 روجا اعتكاف تكر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما بل اوصل کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام اجل ویت دهاتی و تدامری 20 رجال سرک اعتکاف کرد 20 رجال سرک اعتکاف کرد همین صلاة 10 رجا بل او رجا او صلاة کو همین صلاة 10 رجا او صلاة کو تدامری پیغمبر خدا علیه السلام 20 دماهی که 20 و هر همیا تدا اعتکاف کرد چون که زانی اجلوی هاتی والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.